Khona uPhawulileke wathi yini ngwasusa ama-comment uma kungukuthi into engiyikhulumayo iqiniso. Mina i-comment kade kuba ngisuse ngiqale ngiyihlole. Ngiyayibona i-comment ebhalwe umuntu osuke efuna sithukane. Kanti asikwazi ukuthukana endaweni kaNkulunkulu, endaweni la khona ngisuke ngikhuluma khona ngoNkulunkulu. Ngibonile ku-TikTok kakhulu ukuthi umuntu make waphawula ngenhloso ukuthi ufuna nithukane, ayikho indlela engcono yokuthi lo muntu umnqobe ngaphandle kokuthi uyisuse i-comment yakhe. Ngoba umuntu oyisiphukuphuku ngisho ungamphendula uzokuthuka ezefuna ukuthi igcine yena. Kungcono nje ngingamphenduli inhlobo, kungcono ngiyisuse i-comment. Bengithi angiqale nje lapho ngiyichaze leyo ndaba leyo. Nansi-ke indaba engifuna ukukhuluma ngayo. Ngifuna ukukhuluma ngamabandla anabaholi noba abafundisi abathwele. Uyabona, alikho ibandla elinamandla njengebandla eliholwa umuntu othwele. Ibandla eliholwa umuntu othwele liba namalungu amaningi futhi liba namandla. Ngisho umfundisi wakhona, ngabe umfundisi, ngabe umholi, ngabe yini, uyaye enze imangaliso zenzeke. eBhayibhelini nje kunombhalo othi ngezikhathi zokugcina kuyovela abaprofeti bamanga abayoprofetha izinto zenzeke. Ngiyazi ukuthi abantu bayebedideke mabezwa kuthiwa abaprofeti bamanga, kodwa futhi abo bebeprofetha izinto zenzeke. Lapha uNkulunkulu wayiveza ukuthi laba abaprofeti lebo bobengasebenzeli yena, kodwa bebesebenzela uSathane, ngoba igama elithi Sathane lisho umqambimanga, lisho umkhohlisi. Ngiyengibukeke abantu abaningi bekhuluma ngabaholi babo, abafundisi babo. Omunye nje uke wakhomenta kwenye yamavidiyo yami ethi thina siyamthanda umwethu, ngisho ngaye esihogweni siyoya naye esihogweni. Ngabona futhi ukuthi lo muntu lo lento ayikhulumayo ngempela uqinisile. Ngazizwa ngimdabukela kakhulu ngoba vele kuyokwenzeka vele bakhona abantu abayothi noma uNkulunkulu esithi uyabafaka ezulwini benqabe bebuza ukuthi bapho sibanibani, bese kuthiwa labo osibanibani labo basesihogweni, bese naye ufuna ukuya esihogweni ngenxa yothando analo ngabo. Mawuqala nje usenkonzweni ethile ngenxa ukuthi uthanda umfundisi wakhona, okwazi ukuthi awukholwa, kungenzeka kube kuthiwa udonswa izinto ezithile ayisebenzisayo ezimakhela ugazi ukuthi ethandwe. Ngeke ube namandla njengomfundisi noma umholi othwele.